Don Bosco High School Rongbong Khatalong Silver Jubilee Katalon po. School along Kitun Kedang Animarali Atumpen DAV Higher Secondary School along Maikang. Kardong pini Karbi Prime ta birta long pen kadu kabe phantame kardong na paziriklo. Tangti pini Karbi Prime ta birta arjwik tha. Kidam tang ningkan suri kre surke pra trok surke pra narke paningkan pen Rongbong Khat poisang ti arong along kedo Don Bosco High School Rongbong Khat nang BC pining ningkan suri hini rain ko raket homanika nang choksi Silver Jubilee Katalon padupo. Bangso mayalong ada por phai surke pra chiti mapor malompen mai pangcheng ponsi alhi sarpo abarim Karbi long autonomous council rataningti lapen Father John timung atuma phan chongke dampen kangthum karni padupo. Lapen Don Bosco High School Rongbong Khat lake kedam tang ningkan suri kre surke pra trok surke pra narke panika nahut apar de hurianat ke mesen high school avelang pupen Dipu Diocese Catholic Mission Atumpen Upper Dehori Church along Bangso School Bidam. Lapen Puthot Mini Primary Health Center Rongbong Khat Puthot Bidam Thupen Poisang ti arong along Don Bosco High School Rongbong Khat Bipon Thusi Pathir Pon. Laso pining ningkan suri hini rain ko raket homaningkan nang choksi Silver Jubilee Katalon padopon. Bangso mayalong kacetong dun abarim rataning tipen kaning jepon ke non ladak Rongbong Khat along Don Bosco High School ke dokok penajok pinang an kacali auso maratum doctor engineer nurse lapen teacher kacukle matum dopikam. Lasi Bangso School Rongbong Khat poiseng ti arong along nang kibipon ke mesen. Non deitor Rongbong Khat de horia lompen Don Bosco High School Rongbong Khat along setame ang sose osomar kapachali dunjia phan setame kethan pon pado. Bangso Don Bosco High School Rongbong Khat Silver Jubilee Katalon punalong kacetong dun Father John Timung, Father Benny, Father Jonathan Teron lapen suri hini ra cap pen non suri hini ra ko raket hom batch ex student pen danglok pinnang an kethe kedinga tum chetong dun si may mesen pen RDGP pon reti. Pini Assam Education hina long Kitun Kedang Animarali Atumpen Karbi long Dipurong Supia long kedo DAV Higher Secondary School asahema long Maikang nipo. Laswa long Karbi long District Amai Pi Sangpi Rupali Bepi Kongchun Bang Sunil Rongpi Lumbajong Arwa Mai Pi Sangpi Anima Teronpi Kongchun Bang Pi Rumila Terang Piatum Chetongdu. Asang maralo school along sa keklem dun Kitun Kedang Animarali Atumpen mai ing niponsi mai along jasmet pet ke Kitun Kedang Animarali Atumaphan Assam Sarkar pen kang datanam non kuanta 1500 mate pharokre pho anretna. Lasopen kedam tangar ni pen ador mate anam nang bat nang jipu ason nang chesong bombang bom. Guwahati High Court along setame chedan bom pusi pachini. Lasopen phang sirkep mate 90% bak kitun dolo. Lasi akeder pen setame kangdat anam nang bat ponpo. Lapen chesong pon bompo pusi Sunil Rongpi lapen sangpi Rupali Bepi atumpen nang pachini du. Laso along Karbi long kedoam school along sai ke claim dun Kitun Kedang Animarali atum prabjin pen dokumen samukha neletum office asahema long nang chithap lap nang po. Non kiwangji matijong ni phai Croatia prang nang pali Asia phan chuning lipong. Ri all Karbi long a president Rupali Bepi pulon nilihlo keni tumke suri sirkebra pharotrok suri sirkebra pharotrok lasi nili tunge suri sirkebra pharotrok ane ifong be sarkar nang pide de sita bangla song bonga chingmai doi mati nengkani siber ke bangtai phong phong ke lana pide de thek theda ta hai mene okom chet pose anengkan ta bangta nang pa bat bonbo lasi okol je dorma bat chot ke chokche di tumta
nitum phanta non 2005 pen nitum kitun kidang pen non anan sini tu kasar pithulo non nitum pension retiar nang po non nitum phan hai area belang jarawe lasi laso posi nitum da chisong du nang chisong du de prote sarkar ke bangke o doklible ingthong bile pupo bangke ejo epadom klipo isak pon het det po lasi laki sak het nei phan ke itum ka tar jabdun het ning lasi kar jabdun het atheke nitum achikle jon tinta dam boy chiklo jon kali nitum ke chiklo jon nang bata hini ke thom tan tum haikur long dam mate ako nitum hadak jonota gubonong ta dam boy nitum ke koma sara ki thelong mani tum dam lablo muthote nona bangke nitum long nang po ako nitum phan batta bat break po lake 2023 po 24 pen ke nitum April May pen ke lake nitum alam bangke lam mesen alam itum arjulong po la pen ke ako la so puthak bangke nilitum kato ko phanta chuning rilo la sini marli tum ta prabjin pen dongka mukam phan ke bangi phansi na chuning rilo la welo nilitum haikut ke kuri bomlo lapu haikut ki kuri puthak sita nilitum hadak ke nilitum west Karbi Anglong phanchot kali all Karbi Anglong nitum 11ta blok phanta nitum claim rapet lo la pen ke la so ki claim rapet pen ta lang litum nakachiton nunde do la lockdown pen la mala tum ta pine ing thong bia son sidoko la sini marli ing marli tum phala no nitum tundang kido tum an phan ke nilidak kado ko phanta kapati ni theke la lo nang litum documents nang ji thon te akam bang ke chun nilitum ke 100% pen ke 90% ke nilitum chok adlo muthote no la sapso ing hongkok asolo sita nang litum documents nang chi thon dun ernei ka dokumenta la si documents mane nilitum blok ta litum than bom lo nilitum ke nang litum ha 2005 pen ko anar ni ko ana tarik pen sinang litum hadak school long nang litum tundang hadak hidodama idama la sor ni sara tum nang litum phan resolution long nang litum phan amendo ma we ma la haita nang litum chilang damoy la pen resolution nangi la pen ka ako nang litum kitun kidang attendance kidama por ko an pen sinang litum hadak ke attendama ke wanga por ke ko an por pen sinang litum ka sutima la solo ta bang ukil tum nang hangder la si la haita kinang sot la pen nang litum ilitum kitun kidang tum ke loki thek thesi ki ong la sini lika choningri ke la pulo sar tum ba ukil tum phan ante loki thek the tum si do pixar ko son si certificate long pola tum ke pujat sita la ke ha ki cheng pen choklem tang that pot sa class 5 vet certificate sita nang poni pusi bang ukil sar nai pupo la sini marlina atum ta nang chipa nang arjudun phrang lo la si class 5 vet certificate ta nangi la pen documents ke ka document chok nai photo ta pak nangi la pen ke la so document non prabjin pena thanai nilitum ta non ako tarik resir ke nilitum ako urunodoy alam puthak ta nilitum phanang piponi pusi aphrang pen ta alam chakdo nilitum hikha mantri Ronus Begusar la so alam the abangke non anta nilitum phana poisa banang palele rek la sila so puthak ta nilitum karju dami phansi non tarik resi ke nilitum dam jipu la sila so ari jale mesen pote ako ni marlitum ta lahaya alam the ta ko arju thulong po la si prabjin pen la si ablok ani marlitum ta karju long le tum anta sita la mobile or cry do bo inglong arlok kadoka we ni marlitum ta la so alam arju pen nalitum dongka mukam head office emidemil office do ladak le wang le la so lam chi than chi mumna la si ilitum non reng dok reng ni ki cholong na ya porke ilitum akasuke chiwar nang nelo itum 2005 pen non anitum ka cepaduk pen itum non asabe sita itum non nong itum ka chongdat apoisa kilong dunai phan pulote ilitum bor ichet nang po la si la so poisa ke non alo ki pi pensi pinablong po ma po bangkali ilitum ke ukil ki chotoy dun laso ukil atum phanta tangka maha pipe plote bangta itum hoi ke bangta chisong dun thek the lasi itum ta tangka poisa ke itum ta asap soba ke itum sarkar long ke chahang dun thegara ta kali po itum ka chirung ka cherek pensi itum akeng imithang char jap nei pusi nimarli tum le nang tum nang ordun de nang chanun de te ni te ko son se ukil sar tum pen tum ka chingki theko lasi nang litum phana churi ke la se prabjin pe nang litum tarik nar kep ar ni ke nang pale nang po la penitum tarik kreisar ni ke dipu gohati ki dampo suliu de lasi pini ni litum alang litum phan lan su se apran alang litum akai nate ke klar ponji phan ni litum ka chesong pedo bomlo gohati rong su pilo sitame ni litum high court pen batai ni litum dharna hai hu sitame gohati rong su pilong batai trokep ta suselo sitame government atum non an sitame alang litum
mesen kaching wai kaching saya bi pilak lasi piniar ni nilitum high court bang pinang koglo olasam mate Karbi Anglong chilang petpen lasi alang litum kadimana bangke non bangke high court longke tangka suri sirkebra pharot rok alang litum long nangji athema arnisi pen pharokithom hajira chilai nangji lapen alang litum phan permanent mate thir thip nai pu alang litum kadiman laso puthase high court long ni litum ki pido lasi alang litum akengri pini ki bangke high court kurichot ke sulile lasi alang litum documents mate alang litum rideng ko ppc duma laso bang high court atum ke hanglo lasi laso tengsi pini naga che humrilo lasi alang litum farman ka che song ke pedolo high court long sitame non alang litum non high court long sitame kesta suliwai sitame non alang litum ke high court sitame 90% an ke kamchun pon tanglo lesi nak Karbi Anglong ke doni marli tuman sitame non prabjin pen non ako puthot nilitum documents ponthuliji la bangke tarik 3 siar ni lesi laso phrang phrak nilitum la Karbi Anglong mid day meal cook association west Karbi Anglong mate nongka moka malong do lesi nang pali peji phasi pidinda kajing wai kaching sai mate chithan chepe tangte non malam so pora phan biruta mo ing tonic sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phit puthot biruta long wang thuiklo Langhian Goremari Pathua Klamalong Kapathu Bom 26 Mate Ingdeng Kuratro Karbi Anglong District Boro Chikimoka Football Kachipate Bomkurani Angdong Kiti Pathusi Pajut Pontang 26 Angdeng Mate Ingdeng Kuratro Karbi Anglong District Boro Chikimoka Football Anong Langhian Atum Parisimpo Langhian Goremari Pathua Klamalong Bomkurani Langhian Lapen Langhian Biangbong Angdong Kiti Pathubon Angdung kiti kacepate langhin atum bol pum thom langhin bia phan thapsi chepahaipo halapu langhin bia tum langhin atum phan bol ipum anvet kachitu unchorajok remdetlo ke hayatum phan Karbi Anglong Autonomous Council em bilimhan khaklari lapen arisang hwatum si nong pipazirpon ছাব্বিশতম বড়ো মাৰ্টিয়াৰ্ছ ট্ৰফিৰ ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয় লাংহিন তিনিআলি গৰৈমাৰী ষ্টেডিয়ামত আৰু এই খেলত লাংহিন তিনিআলি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ এ গ্ৰুপ আৰু একেই লাংহিন তিনিআলি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ বি গ্ৰুপ এই দুইটা দলৰ মাজত আজি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয় এ গ্ৰুপে বি গ্ৰুপক 3-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি জয়লাভ কৰে বিশেষকৈ এই ট্ৰফিটো বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে শ্বহীদ হ'ল বা তেখেতসকলে যি আত্মবলিদান দিলে তেখেতসকলৰ স্মৃতিৰ ৰক্ষাৰ্থে বড়ো মাৰ্টিয়াৰ ট্ৰফি বুলি আমাৰ বড়ো সমাজে এই ট্ৰফি প্ৰতিজনে পাতি থাকে এই ট্ৰফিটোৰ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে এটা ট্ৰাষ্ট আছে ট্ৰাষ্টৰ সভাপতি আমাৰ ওচৰতে আছে শান্তনু বসুমতাৰী তেখেতসকলে গোটেই খেলখন পৰিচালনা কৰে প্ৰত্যেক বছৰৰ পৰা এই বছৰো ভালকৈ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ এই খেলখিনি খেলাৰ কাৰণে যি সুবিধা কৰি দিলে লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰখন গতিকে তাৰ কাৰণেও মই আমাৰ লাংহিন তিনিআলি ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকসকলক এইখিনি মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে এই খেলখনৰ যোগেদি এটা বস্তু আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি যে এতিয়াৰ সময়ত খেলৰ যি প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজন অনুসৰি এই কম্পিটিশ্যনৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা যুৱক খেলুৱৈসকলে খেলাৰ এটা ভাল সুযোগ পাব আৰু সেই সুযোগটো ল'ব লাগে বুলি সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম এইখিনি মুহূৰ্তত আজি সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ খেল পৰিচালকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুইটা দলৰ খেলুৱৈসকলক মুহূৰ্তৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সৰু ৰাইজক আজি খেলখন উপভোগ কৰাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ যি আমি বড়ো শ্বহীদহঁতক
স্মিতাতে আমি যে খেল পৰিচালনা কৰিছোঁ লাহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু বড়ো মাৰ্চেছ ক্লাছৰ থ্ৰুৱেদি 26তম এই ফাইনেললৈকে যি আমি আহি ফাইনেললৈকে আহি পালোঁ আজি সমাপ্তি খেল খতমেই হৈ গ'ল এইটো লাহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন এ আৰু লাহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন বিৰ মাজত আজিৰ খেলটো যেনিবা কিবা অনুষ্ঠিত হৈছে লাহিন এ ইয়াত উইনাৰ হৈছে আৰু এই খেলৰ যি আমি ট্ৰাষ্ট আৰু লাহিন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আমি যি তত্বাৱধানত চলি আছে এইটো আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি গোটেই ৰাইজক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক মই ট্ৰাষ্টৰ হৈ পেলাই অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাই থাকোঁ এইটোৰ বাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ খেলটো যাতে আকৌ বহল জাগাত ল'ব পাৰোঁ তাৰমানে ষ্টেট লেভেল হৈ পেলাই আমি নেশ্যনেল লেভেল কৰিব পাৰোঁ নেকি এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰি পেলাই এইটো আগুৱাই যাম ধন্যবাদ থাকিল Kangte pini Karbi Prime da birta bangke kangtom niklo kadu kavitami domi thakmi kurwangthu